Антон 2-нче хүрбе 2 сыл Россияга народ искусстватын онна культурный нехелестибе сылынан билдерилден турар. Манна тугуламмыт проект сүннүнен народ мастера Афанасий Петрович Лопатин бу күннерге таатты вернячилерин кытта көрүстө. Кыртанама кумага бу. Алла катсо киренде. Талалана талалана. Афанасий Петрович илитигер арай чорон бейте чочулдан тақсар курдук. Ихикке быһы таха биерен, тыыннан оюлан тахарар аяр үлетени өссө 1979 сылтан Сардана фабрикага сагалабыт кихи аяр тутар ийите төрүт эйгега иягиллен, улам кутун туттаран, олоңун суола артык төрүт культураны баргардар онна сайыннарар кийини терийге, сүрүбет үөт сыл устата оголору уюга, тааттага культура салатын төһөмесыл салайыга агалбыта. Билеген кени чорон сүрбе бири сүйетерилте иитинен, сака омук бу ураты хитигер ологорбут брайакка үлелир. Чорон сүрбе бири сүйеселайчыта София Трофимовна өйөн, онна кени этитинен ыңырын улан ба артык кийин программатын өссө билинги үйөга кат көрөн, хаңардан. Пежаране проект мишкәммит, хүбе бир сыл алтынега пежаране проекты сүйен. Билеген бу үлели хамсы жебут, онна билеген осая онтан тасавыт. Манна балдар бу сыйга калты үйрәк болбатын демет Якуб преподавательләр балдар. Искусствоведтер балдар. Онна Ярославский музей специалистлар балдар, ученыйдар, кандидат наук, онна практиктар балдар. Онотан бататтан бе чоронунун мас чоронунун идетен жарыктан айтчы. Төт кehine чугатан манна үле хамнас бар. Былырын сетинниттен сагалаан проект сүннүнен сетте улуска сылжан, оголору вонна сака эйтин сеңерәчилери кытта көрсүүлери терейбиттер. Тааттага кийин библиотека үлехете Светлана Игнатьева ыңырытынан народ мастера лицей улаттарын кытта кепсетер, көрдөрөр, быыгар тутан кабан кырыян, аяр кыгы таска тахарар искохоннох көрсүүнү олохтоотулар. Бүгүн мен чаран биринна үсатактак болон хевинен билдим. Аллах кепсире интереней. Мен бу үсатактак чаран кирдим. Бастан көрөгөн, дискин көрөгөн, онна бәң каракар руйдан көрөгөн чаранган. Типа бик туттакпына, көддөкпына качарамы кайда кирдакпына ридакпы сеполой ден. Онна аны көрдүк крибутнан бараган, тенниген. Она шөй битен баранган кремяган, олокутта маканра, арияган берекелиген. Она тавылнана шөй болар. Николахана бастыган гадимез. Крылары нана крач. Николахан чарана бастан кыттында. Се то шок кутак. Артан чарана горорда. Чаран бана Ахарон кебете мен ахарор хадыры. Чакаттары чарана кайта булган. Волаттар чөпчү бу чораңу тугуламмыт көрсүү кеннеттен жебитигер былыргы соғыз чороннор баалларе, туық кепсәннәхтарын ыйталыгыкка бара биддәһелләре, бу алтыгы тута үескеппит бир үтүе жайыта. Бу сыллар тухары чорону этилитинен чочуян келбит уус кихи, чорон түгек кистеленген күн баччатагар диери арыяр, кере кепсәнин күн аксын секетер. Ол түмүгер арас сылларга бир санаалактары кытта үз киниге айыллан тақсыбыт. Ортотой дологунан кола диен маннык табылысын адыбыт. Бу манна бу бараты сиһиди тахадыбыт, кененес каймаламыт. Оны колы бир бу эрки хибедете бу философия теринен бөтрегөнник үеһә янтырар. Онты көпөләне бияга кален сака итегалигер боркуттен, оны тирек эрки белете тяхты. Кене бу осы сакаловар кене тирек, кене ранячы, кене булачы талачы дип күддүк. Онтан болана бу үеһә булана бу салгын көппүт, бу чорамы булана үеһә тахагас, кене салганы кетте, калланы кетте вәстә. Колемодан бу бе үтә кабиде салгын көккә сөптү бердин. Оны бу жактар белете ди. Каллан кояр. Ой, түн жактар белете. Оны бу у белете бу жактардын белетене символикага. Оны бекене холбамы беге бу ортодойду бутун боламыт. Олагыр кире такан келер. Сешара. Онты бу бе сахатагалыгар ие куттем бада. Ортодойду олагыр кире ди. Инне көрдүк. Ыңыры быгытынан Афанасий Петрович салгы атын улустарга аянныга.
Жанна Бурмистрова, Степан Тастыров, Саңа күн, Татта.